Alun kisah sabuh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungan barat ngon barat, di Sabah tempat nuno caritra. Sidro ane di mosi ada, lam jut saat tuangan poma, ditanyong ba ama ayah jinopat hai jinopat, dilon rindu tat kena rupa. Tong hudip mepat alamat, ulun jak sedot awat raya. Nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa. Di poma dan di ayah, lun jatuh ngupah nun bibu gada. Kanasib danyo kenda ba Allah, hadapi susah tetap lun sabar. Poma anemu tua, kendak ba Allah getanyo sabar. Bek putuh asa cobaan Allah, ya Allah. Sabar ngon tabah dudo bahagia. Laki doa kaniba Allah, ubi musibah beletro dekat. Aceh beaman belero darah seramo Mekah bukong agama. Seramo Mekah bukong agama. Dengar kisah